Alright, mwendo kesi ano dhote ndini wa kitindo mwadhani wa umonde. Nabe kinduki mungu edatinene mwadhani wa umonde ndini wa kitindo. Kiri ito kiri nye muno. Anumatuani, teke kata mbozizi ya hii. So be kinduki mwiki ndini wa mituano mwendo kesi mwenda tinene umonde. Kiri ito ki affect mituano na andu at large. Wezo kwezi ya mundu mwendo ndio kunenga time. No kunenga time abeshte make. No kunenga time anuma church. Na ndena si church nodoko. No kunenga time and mawiyani no kunenga time and alamu di kwa fun lakini weta we mwendo wake ta wiki betija we girlfriend no munenga time wo munde beke no mbote tunene ati ila mwendo wako wakupata time then wa relationship kana ila mwendo wako wakupata Ivinda then wa motwana wale tepekata wale tomotia ambapo nengo space ambo die nju maisha na ndo asu ipata na mo kede wale mo matambwa kana mundu aende ona kumize bya ite time utokoteza kwiganira tu ko beat no compete na ndwangi then wa mwendo wako au ninge time tawa pia ni ati ambo munengenzele mukola nili na mwe Kwithiwa ninye usa kwa ninye kana ndimo na ndi wa munenge bina nuko kaingi asometeleza nenda biwa wodi wako sala ina ile kenda ile ndeni wa kitindo kana ndeni wa Facebook Athiani FM iPhone wase witu dinya wito nito watoto kali tututamu nuru wa kusongo kindu bwegita kwacho kaput.